Nabi ngasanya kita, nabi ngasanya. Nampak pun nabi angamingi pasti kajari yang natarima Allah Taala. Iya, tarima. Jamaah takziah tu malak dulu kuasin dah hadir. Sebelum dipantamai intina takziah ya, ni mukaddimah sikit deh. Ni para lutong ya. Antu pun masih ni kota nangki. Nera ko sumpah salama persisera jawaban. Tina sumpahnya tahu ero cilaka. Tina sumpahnya tahu ero kodi ero ngasing baji. Tina sumpahnya tahu ero cilaka ero asing salama. Ero asing salama. Yang jadi masalah biasa sumpahnya jo olawan jo kasalamat kanga tiain jo ni oloi sesuai dengan perintah ini Islam. Ia menunaikan Islam salama, iya salama. Waktu nasumpai nakiringi surah untuk antama Islam Raja Heraklius dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sumpahnya surah Nabi kita? Aslam, antama ke Islam musalama. Raja Raja di Romawi. Dikirim semua Nabi tanakan punero ko salama antamo ko Islam. Tamo ko Islam. Batuang kana punero ko salama. Tina cara marai. Ya jinna Islam. Ina Islam ngana pajari Allah Taala fitrah. Si turu ki, si cocok ki, siagang ikatin rupa tahu. Asy cocok ki. Fitrah, ini agama Islam agama fitrah. Ikat sumpangin le tahu, ya tom fitrah sumpah pada gua kan Allah Taala. Anjur agama cocok Islam lagi. Sangkam kanan Allah Taala di dalam Al-Qur'an. Di surah Ar-Rum. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fatratallahi alladzi fataran nasa 'alaiha. Apa ji? Nanu pandalle kamu tanjanu. Perhatikan mi baji-baji. Lid-dini di Islam. Apa yang dandalle kamu baji-baji sumbangin Islam. Hanifah, agama malang busuk. Fatratallahi alladzi fitra baturi Allah Ta'ala fataran nasa 'alaiha untuk supaya rupa tahu bate parek Allah Ta'ala. Ikat terupa tahu bahkan si kuntu na cini ka mata bate parek nangaseng Allah Ta'ala. Angaseng ay sumpahin tika manabaji ikat terupa tawa Allah Ta'ala yang menangaseng. Anjo angaseng sumpahin kabaji ka anta Allah Ta'ala yang menangaseng kana yan na gawang kakula baji baji na ito at yung talas anarilino kamu ito pasalang untuk dalo ribuan ko Allah Ta'ala kami nangaseng nampa may kisumpahin lalan ribatang kuasa nangasin na Allah Ta'ala Japang ato rogi siswasikan pikirana apa misal panalang beja karibatang lalang kiribatang anjo ni kabaji ka nga sisala sa Panginoon ni kabaji ka ano ni kabaji ka nga nerlino pikirana Allah Ta'ala Japang ijore nakikulay maka lalang sumpah ng kiribatang na yung makasadya na sampurna anjir ni kabajikan niya sumpah na bayo Allah Ta'ala na pare Allah Ta'ala ilalan ribatang na kuliking nganda ilalan ribatang kuling inong niya alat na parekan kay Allah Ta'ala teremi campugia jarinya campugia pun na mulusong kan ilmu kedokteran dapat aku baca jori ko sumpah kan rena beda kala lambatang maamarugi betul campugia jarinya campugia tiay si anak na sumpah niya tahu tidak lagi si anak campugia jangan tukang barat pemantangan kandreta tamay marumi kandreta alam batang ini tidak aku nari bawah aku nari pocika subhanallah nah kira-kira kula angkara ini aku Allah Ta'ala
Jadi melalui hari-hari, emak sumpah yang paru antara mari pocika, abak kadin sa pangandre melalui sumpah yang kandre nama na, kandre nama na kandre ama na, iya, kandre ama na. Si kurang bulan ke kami jo, ya kadang-kadang salah bulan, kadang-kadang salah 7 bulan, kadang-kadang 7 bulan. Lalu kita sulu, pasti ni pulong ini kang. Otomatis kami sumpangin na jama-jama nga boleh ini anak otomatis kaya. Ditapu na sumpangin ngayon tanga. Tasungkin na sumpangin pagkibu na susuwa. Iya. Susu na yamma. Iya. Tasungkin to ang pagkibu susuwa. Asul to ang susuwa. Waktu na lalagi jadi batan. Tayo mana dipacot. Tayo na asul. Katanya pala tayo na po sumpangin na ni pulong ngayon tanga. Hinahain na kira-kira kula yung ngatur. Hinahain kula yung ngatur. Iya. Pikiran angas din. Apa mikilala? Batu gisulu. Natura mi Allah Taala. Lalu kabaji nga batu sulok linoa. Niya mo kumasa di angko. Di baramban na umano. Ruwa balay pasang niya. Balay pasang niya. Sabatin pala sa telepon kulangan re. Ano kaya rasa? Siguro sa lona, pula ni kulang ruang tawang. Si baji-baji na ruang tahun ni pasusun jo anak. Si baji-baji na ruang tahun. Iya nyo sumpahin kan rena inuna nyo sumpahin dia kami nang baji tena rotian na. Ikutan na milutro kutat dekari ini di panyisay nga iya. Kenapa sumpahin kan rena nyo sumpahin di jaga kami nang baji tentu na kana asi air susu ibu apa sahabat na dia na sumpahin ramar-masa na tina na terkontaminasi. Jangan buat tui pantar anu najagai Allah Ta'ala anu najagai fitrah jadi jangan najagai tiga ngabati at amin na masih pandri agama iya teriya sumpangin na asli coto segan ket dari potawan sa ini nigauka nga teriya amin na nasaba puna sumpahin alini kibat tiri fitra ya marah-marahin lagi itu marah-marahin lagi tidak boleh bentuk fitra ang gandrea ang inong itu fitra ina sumpahin tau tena ng ngandre tiyang inong tiyang tahu nasabat tiyang fitra na kati fitrata ang ngandre ang inong nikula sumpahin nga baka kulit tala sa baka na iya. Diba na tao din na nangalit din lang yun. Lani datulog mati niya. Tinanya nangalit din lang yun fitra na malaika kaji. Jadi punya nakana-kalian na nakini malaika kaji. Nagpala dyan ka andra. Kaya itu malaika bura-burahin to. Bura-burahin. Tinanatin lo. Yung malaika kaji. Benar patah kena nating atau garing itu sudah main dokter orang sabak itu bukan fitrah itu ya bainea ikat itu sepan tubuhnya nanya itu bainea nanya itu buruknya itu fitrah pulna sampai tahu bainea nak parang namanya bainea nangai buran nangai itu usul di putrangan tuh lapu sih berupa tahu tidak nak bakat tuh masih kita mau bija sampang bayi niya para may bayi ni nangay burak niya para may burak ni nangay tingnan mo naman tingnan mo na ni anak lapu sih galit bakana rupa tahu ancur kisah pangilinan nasaba manusia sudah keluar dari fitrah sulit kita terpilih ke lalu dia keseluruh kesimpulan diri petunjuk Allah Ta'ala dirapakan sebagai fitrah ya dongkok-dongkokan. Dia na sumpahin ni kulle anggap pa ni sumpahin tujuan. Puna tiya sumpang niya dongkokan na Tuhan kaya Allah Ta'ala ni dongkok dia. Kaya may bara naik kiri Makkah. Bos takat tinyo ngantar ke Jamari Hotel. Nomor 3 Batu mami ni panay kan karo-karo ki nomor 3 Mantang yung joto, labusok nga sa niyo tawa ng panumpang. Nga po natin ay hotel ko na Nga po natin ay hotel ko. Di sila namor na bes ko, kati ay, mintay bes ko pa na
Kaya lagi waktu mangin-mangin-mangin-anta. Batua gisigang niya nag-erogi Allah Ta'ala. Nah, sara-sara na sumpahin pitra, kami nalompo, napadongko kang Allah Ta'ala, wa nampa magsumpahin, tina po sumpahin na napantama kiri, akale, di kaleta uway, ibatanta. Iminto, fitra anyomba. Anyomba, siagang apala. Imin ni fitra, napadongko Allah Ta'ala, nampa magsumpahin talasat tahiya. Jadi menurut supaya saya keterangan, lebak ku baca, Allahu alam, anjo berit talasat tahiya, itu roh. Sekali napari Allah Ta'ala iya. Jadi si kuntu rupa tahu lah hadir ka lalas sukan nerlinoa sekali napari disumpahin roh na talasakna nampan ibuli diserak pada sangan di kana alam roh jore mo sumpahin lapun roh ni pasumpah wa iz akhadallahu mitsaqa bani Adam udrami rikualena sumpana balakang anak cucuna Adam. Jadi si kuntu sumpah niya balakang anak cucuna Adam liba ngasih sumpah ni sumpah ni Allah Ta'ala liba ngasih ni sumpah sebelum ni pantamo sumpah ni talasak nanti ribatan kalian apa nak Allah Ta'ala alastu bi rabbikum nuakui ji angkong inak ke karain nu mengaku jako karena nak ke karain nu mengaku jako karena inak ke bawah nu somba mengaku jako karena inak ke bawah nu papalaki apa sempat boleh na sempain roh na kana qalu bala syahidna bakarai usabi manasana tiana marai ikat di bawah lagu somba ikat di gua papalaki sampanya sumpahin tahu siratan mau dipantama iro nyan major ini le mau disumpah dia saya sumpahin saya fitrah untuk menyembah ya mikatin di rupa tahu na fitrata ini boy aku sumpahin ni somba tulero kia nyomba tulero kia pala bunda sumpahin kia nyomba ni orang apala katanya petunjuk ingat dari masalah itu somba-somba itu palak-palak minta kami simpan di Quran kurang yang ngasih-ngasih nasi turun ngasih ini keparaluan kesalahan iya ini kami nambah bahaya iya ini punya putih somba-somba itu andra kita uhik Nek bisa dicerita. Nya saya para sana. Para saya ngajar, tidak pernah batu agama. Tidak pernah batu agama. Ngajar tulisan tuh negara pasti ini anu pelajari ki. Pasti anu pelajari gini. Harus kia pala dia harus gini somba. Harus gini somba. Asalnya nek mo cini bulan ayan nek singar ki, ya perlu ni somba. Termasuk Nabi Ibrahim dari contohnya juga cina mata Allah mina somba patina na puas na kanatena nak pakumpul misumpahin raya na kumpul raya na panta mangasin sumpahin sarang ni bagi ni somba ni bagi somba kanatena yun na ya panay lima na kanatena yan na kami ni somba na kana apa na kana nanunia ngasing into asibun tulu na sumpahin ruwaya katawang nakiniya ngasing ang tuwad chidong asibun tulu na ruwaya katawang iya minna kami ng paral kami ng chocho ni so makakadikte na kiritirin na ruwaya kinangasing ko tumangi napanara kami sumpahin na katawan na tabawin niya katawan na tumurot niya napanabuli na parang kapag-ibali jari mo na alawangi sumpahin jari suyo oh karena cepat kata balaga.
Kayaknya na gini ya. Nanti nga makira-kira linguran na po na mangasing din. Oh, iya. Pangamasya, nalatala, napatuloy mo sa upay ng agama. Sa panraki na ito yan eh, panraki. Panrakalong, oy. Sabihin na rin agama ata, ito cara dita. Nagkano sumpay ni ka nandiyan ka na ya, sumpay ni ka na kasyurikan. Kebalikan nandiyan ka na tauhid. Pasay, rito Maria Allah Ta'ala. Ia mina pasay Maria Allah Ta'ala. Ia mina sumpay ni, pasiko na nga sa nga balang baji ka. Ni sumpay nga na baji-baji, papangi baji-baji. Ia mina sumpay nga pasay Maria Allah Ta'ala. Kira sumpah na kipadrua, iya mina pasiko na pangatutuin na sumpahnya na pasikon tu pangkawan bajita. Iya nanjagay natin na napanra na tao supaya tauhid kay. Iya nanjagay. Iya nanjagay. Jadi kalau sumpah apa rua marela karena sa punang paru lagi panra. Jadi tauhid kaji na sumpahnya anjagai sambayang anaknya na napanra na matumatur elo riboko. Tauhid kalian jagai puasa iya na matumatur elo riboko. Tauhid kalian anjagai supaya ajia jaga ka sedang pantarangan niya na pagbulat matumatur kati. Nasawa ina-ina supaya panra tauhid na sigunto amalak baji natin na nitarima rin Allah Ta'ala panra ngasing. Wa man yusyrik billahi faqad habita amaluhu. Inana supaya padua mari Allah Ta'ala hapus ngasing amalana nampatin supaya pemapuran niya sana. Anti kan mamicila kata kira-kira. Amala katena ni gapay. Ni kadurakan ti ato ni pemapuran ki. Kasi ni pemapuran ki. Inana padua Allah Ta'ala ni harangan ni supaya ngantama di surga. Na puna niharangan kaya tamari surga at tanti mitampat dari neraka. Sabar Allah riwa ko ruwa ji. Puna ni buhay kira surga na kitena, anti risipan dari neraka kisumpay bituno. Puna ni buhay kira neraka na kitena, pasti di surga ki. Wa man yusyrik billahi faqad harrama alaihimul jannah. Inana yang paru Allah Ta'ala muslim Allah Ta'ala niharangi kamari iya surga. Jadi ano supaya anjagaya mereka kulit ni, dapat dia lori bawa, ya pandai. Sulana na nolong-nolong menipah supaya dia kena tauhid. Ikat supaya orang awam, anda supaya itu cara deka, ulama ta, anda tauhid ka, nabagitan lui, iya nabagitan lui. Nabagitan lui supaya ini tauhid ka, saudara nak kira mula mempahami. Yang pertama tauhid ilahiyah. Tauhid ilahiyah. Tauhid penyembahan. Dia menjantah bayi ada sampai suk juga. Kamaralan sambayang ki ada sampai disuk juga Allah Ta'ala. Ya mungkin dari kanak sampai lamar sambayang. Mika kami sambayang na sujuki. Sujud mangiri Allah Ta'ala. Jadi pada kami sambayang sujukin jo, sujukin mari Allah Ta'ala. Ilahiyah, penyembahan. Penyembahan. Cair ni kulo sambayang sujud, mangiri pantarangan na Allah Ta'ala. Anda sambayang, kung dari kamay-kamay ni kira-kira isilanga, tak lepas ang asing di rumah kamayan jadi. Insya Allah kena mulai seperantai selani karena lasujud mari tiempo kalau sujud mari kadiraya itu nama. Kecuali agama marahin mari sujud iji mangiri patong mangiri apa iya mengkapun Islam itu nama. Tauhid uluhiyah penyembahan. Yang kedua tauhid rububiyah. Jadi kananya rububiyah si kuntu anu napare ka Allah Ta'ala nya rububiyah nangaseng ikatin na rububiyah nangaseng ka Allah Ta'ala rububiyah nangaseng iya apa jari itu rububiyah
Ya As-Sare itu rububiyah, ya Ang-Alai itu rububiyah. Yang menghidupkan rububiyah, yang mematikan rububiyah itu Allah Ta'ala. Iya. Apa dong ko karena le pole rububiyah nasa Allah Ta'ala. Iya. Naki sehat, naki garin, naki talas, naki mate, rububiyah nasa Allah Ta'ala. Asarya dalle termasuk rububiyah Allah Ta'ala. Iya. Asarya kicengere termasuk rububiyah Allah Ta'ala. Asarya kigarin termasuk rububiyah Allah Ta'ala. Yang mana perlu dilagai? Pula disumpahin tauhid ilahiyah, hubungan penyembahan mari Allah Ta'ala. Tiap lalu ki anda sumpahin rububiyah Allah Ta'ala laki-laki itu kisomba. Ini nak kulai ya, sebab para mahal lo jadi. Para mahal lo jadi. Contohnya ini agama sapi na sumba malah tak liwat-liwat kan jo tayo na sigamyan na paregang kolang ng parabeng kuro na ng panagaru ng panahon juro alang niya lagi ng na baraka na sini saan subhanallah ini tahu apa andra gini tauhid rububiyah andra tauhid rububiyah kamu tuh bangsa Arab dari zaman na sumpah na bita sebelum na ini sumpah yang pandra tapi rububiyah nah aku jika nanya Allah Ta'ala wa in sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah kuna dikuta nangi inapa lampak jari lain kana butaya na kana Allah Ta'ala mingga maran dapat palagi. Nah, aku kan ini Allah Ta'ala berarti tauhid uluhiyana wajib. Uluhiyana wajib. Jadi tena usapan lagi kule apalah tulung mangri pantarangan Allah Ta'ala mangri paranta pare apalah juga apalah pun juga. Kemasa nama itu masa punya kamera tempat-tempat ka. Nak kata lain juga samba. Dia jangan kusuk jujure. Maka kunya kepala. Rububiyah mandra Rububiyah mandra. Apa kepala jore? Dalle. Apa kepala jore kalau mulang-mulang? Inay supaya sa abagi dalle. Inay sara kalau mulang-mulang. Inay longgangi dalle ka. Anay supaya dalle ka Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Yak situ apa anak-anak sampai di Quran ya bersyukur sekali mayasya wa yaqdir nilonggangi dan dari Allah Ta'ala na karukia ni sepangin na karukia jadi pula na sepangin Allah Ta'ala tege manya ko kayo pasuronggangi Allah Ta'ala disuruh longgangi salah lagi kanya pangnya longgangi adalah Allah Ta'ala ji ero kesalama tege manya sepangin paranta mahal lo Pari kubur na ini kananya orang-orang soleh teh na pira na jur tampak na kasalamat kang tamay ka betul na kasalamat kang ina pa na kasalamat kang ina sara kasalamat kang Allah Ta'ala iya Allahumma antas salam wa minkas salam ini pun baca pun dapat sembahyang oh karai ikat aja sebelum kata perbuatannya kasalamat kang betul ikat dia kasalamat kang tuh masih betul dari ngas ini negara rububiyah jadi kesimbangan jadi sumbangin selamat kini dia sebria menggeser na salah punya kesimbangan itu rububiyah dia nak kulai nak sumpahin pantarangan Allah Ta'ala aja pasti kamar-kamarnya dapat palakir patau pantarangan Allah Ta'ala berarti para nangasin dia innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalakum sitojen-tojen na antun papalakia pantarangan Allah Ta'ala atang kuton gitu na kana Allah Ta'ala sang kamali bagya ko atang kuton gitu bate paret ko jen untun din papalakia sang kamaja ko ako nyari pala dinat ko udah uni pala ko marinak ka istajib lakum aku sarang ko pala no ako pantarangan ko pala
Dia ko. Di ayat lain kata Allah Ta'ala, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wa law ijtama'u la. Cita gentena tu napapalaki pantarangan Allah Ta'ala, tayer na kulle apare apa jari si kayu lamu. Si kayu katingala walau ijtama'u la, mana akumpul supan si pampalino ne berhalaya iya sumba-sumbanga. Niya sumba-sumban na tu Jawaiya. Sumba-sumban na sumpay ta Sulawesiya. Tu Kalimantan atau iring asa na punipo nasa jore aparese ko si kayu katingalo. Tena na kula pare si kayu katingalo iya. Mana kumpul ngasih. Indi katingalo ya mina sumpay ulo-ulo kami nanra masa. Kati mana si kayu tak kula na pare mana kumpul ki. Walau dia tama ula. Mana kumpul ngasih berhalaya iya. Iya sumba-sumbaya pantarangan Allah Ta'ala. Tayo na kula pare katingalo si kayu. Wa iyaslibuhumuz zubabu syai'a. Na puna sumpay ni Allah lo katingalo dalekan na allolong sumpay kanre-kanre yang la yastankidhuhu min. Tira na kula na rabuki sumpay itu katingalo tira na kula na rabuki. Amere ki mantangi dinanga pasabana nania jore acirang ikat tempamangi. Nania ira terilangga ikat tempanai ki. Ikatan mana iki? Apa kalian kata mana? Dhaifat talib wal matlu. Sana lamanan tu papalakia. Siagang ikaw tahu para ka diri. Simun dulu le. Laman papalakia. Ikaw lama tu. Simun dulu le. Badi ka gamay ko nyuri kasa ka pala. Watanan nilino. Ya kami nang kalumannya mah. Matagal mandan Allah Ta'ala katina lakusa sa pangin apa-apa na Allah ni pake ni kandre lubang ni yun lubang ni na matagal mandan Allah nga pala ko niya mangan jori ikat ito ni bayo napakat ko na langan rongan jori ikina wala wasa alhamdulillah ko menne tinataw mo dire ni ga subang lalaw apala poporo mama gi apa orang mama ki? Isa na mo porong kay Allah Ta'ala. Innahu kana tawwaban Allah Ta'ala subhanahu. Maha menerima taubat. Maha menerima taubat. Ganda taluna. Tauhid asma wa sifat. Areng-arengna Allah Ta'ala siagang sifat-sifatna. Ini kulit itu kunen ini semua yang kesirikan, kulen kesirikan. Asma'u areng-areng Allah Ta'ala wasifat sikan sifat-sifatna iya. Dari yang Allah Ta'ala asituru kintu arena sikan sifatna. Asituru ki arena sikan sifatna. Kata jika sih lupa tahu asibogoy arenta sikan gauta pun Allah Ta'ala tena. Bahasa natulian dikana Ar-Rahman. Masa romasare ini kasana higilin na asibogoy areng. Jadi pun negara ki Ar-Rahman itu disari Abdul Rahman itu yang maha memberi, maha pengasih, laboy. Ini Allah Ta'ala sana labona. Tahu baji, tahu kodi, Islam, kafir, tahu tapat, tahu tatapa, nasari ngasih. Nasari kampus. Tahu tak kulit boya-boya, tahu kulit boya-boya, talasak ngasih itu pun angan rija untuk pun sampai ngatalasak ija ko. Dahil sumpah ka batuan dalil itu pongoro ka tidak mo nang jama-jama di tidak mo nang usaha itu pongoro ka nika Allah tong jingan re isi po Ar-Rahman na Allah Ta'ala caca ka pun ni pikir ki anjo kan na caca ka anu riba caca ka tina ba ni nah anga pun aku na pun kan ro lamu ka anjo lamu ko no riba sama sikon kan sumpah bati pare na Allah Ta'ala nyo para luwa ngandre na rilino ay leba ngasih misalnya dalle wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha tira sumpah lolo betul pun gutaya na kanang Allah Ta'ala pasangan dalle na batu ngasih ngiri nakke karena masih cacak ka
Tiasa sumpah cak-cakan yung mangilaw ka. May kalaman ka mangilaw. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Datang seekor nyamuk. Iya betul lah ka. Hap. Kata tamu isay. Injo Ar-Rahman nan jo Allah Ta'ala nasawa. Mati cak-cak pun tay lamu ka mangilaw. Sebab pun lah iya lamangi. Labat tu namanya lamu ka riba. Ya Rahman dan ya Allah Ta'ala. Tamay sumpahin aku lay amumba. Kesirikan anari tauhid asma wa sifat. Pertama anjo Allah Ta'ala. Alimul al-alim. Dia yang maha mengetahui. Bajin ucacok ko. Bajin sumpahin ukacinikan. Alimul gaibi wa syahadah. Yang ngasih sumpah itu cukup jangan luka sarasa. Betul mami niat tahu. Nah karena niat tahu terus. Ini tahu terus kan berarti rutin anak kecilnya kan. Nah karena nasi ini. Nah karena nasi. Begini dulu Ini yang mau sumpah tahu tak bela. Ya taruhlah duit nah. Ilmu duit nah. Karena nasi kanina tahu sumpah nasi nganu tak lengu pa nasi nganu tanay jadi pasti nasi nganu sumpah ngale duit ko. Kalau tidak na cini kana nakula nasi. Mangi mo jore. Angira niyo po ni tambahan na. Nere niyo pala tambahan na kita pela ka. Natambahin po le. Mataya mo rin pulo. Bato yaman. Ay mo tira minari kanan Allah Ta'ala. Iya. Inainkan Allah Ta'ala yung masarumangas yung ano tachok ko ang mura yung sikatir na kanan niya sumpah yung paranta tao ang gusto yung ano tachok ko pati paruwa magimari Allah Ta'ala paruwa nabita lagi tena nasi yung ano tachok ko puna tayo Allah Ta'ala ang bawang iya tena nasi manay saringan Lepas sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam injo rantena ba ini na nompo unta nompo unta dipilari dari Nabi ta karena boy me pekau de kalampariolo amben tagi na unta nompo unta kade naisin ta choko Nabi tar ndele kamataan na jinjo kade naisin na kana itu nanrongan unta ya makatira naisin Nabi Nabi. Jadi naik masuk pendesan roh, anak-anak sumpah Nabi. Hati-hati. Sekali-sekali sumpah kepada luang tamagi sumpah dari bajini kan hati-hati. Karuan lu kan bukan mandi ini kana kahin. Ani sumpah anu nesing le ba Allah loa. Ni araf nesing anu labat tua. Nakar sumpah Nabi ta man atakahinun. Ina sumpah batur saya sumpah bajini. Anu lalawa kahinom asal ala syai'in nanapagkutaan na sirya pasala inanibat ko sirya sumpah pajini nagkutaan na sirya pasala nagkutaan na din na fala yuqbal minhu salatahu arba'ina layla tayo na nanitarima sambayan na patampulon wangi na pamagikutaan na karena nampak macam bau karena batuan tapi lagi nukam makunjo inai ngani ini tena pana wali apa minaboya nuna apa na ala na to injo langis ini injo batuan jo tena monitari may sumpah injo mulai injo pula sambayang ki 40 bang tena monitari may Tena pana wali misan roa. Tena napa pa subak ko ta? Napa may subak ko ta? Serius man ata arrafan. Ina sumpah batu di sira pacin nes sumpah mula batua. Basta na di pasar ata. Ini anu labatuan yo nes iya. Selimantan. Iya. Yang jadi cari nipat nujanya menjadi nakana magala kunjit makan
Sampul lamami lalampanan yang nani ibade iya. Maka lagon dito din buta Makkah. Kana iya salo-salo iya jadi na papra sampul lamami la batul lampam. Isa. Anak-anak salo-salo iya. Inay bantu nyo kamayan yo. Payasot na kamaya kulo na nakatapak kaya ko na kanan yung sampayan roa. Fakada kafara bima unzila ala Muhammad. Matnas tau kamayan jo nakakapiri ni sampayan kuruangan. Nakakapiri ni patulong ngamairi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Nasikali harapan papulagapon ni gawon. Ayat ini sumpahin di surah Al-Fatihah. Na jure sumpahin na tagangkang ya Allah Ta'ala. Ini surah Al-Fatihah. Paling kurang pisampulong ang tujuan ni baca selo sifat talalang sambaya. Ini surah Al-Fatihah. Ia minjong kimbolong ni Quran ang sumpahin si batua Quran. 30 jusu la biyan nasapu ayat. Jori kesumpahin kesimpulan dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kesimpulan na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikat jika raing kusomba, ikat teton jibu papalat tulungi. Kulay kita kalau salamat makin terlalu lebih. Ini kesimpulan. Ikat jika raing kusomba. Ikat tetonji, papalat tuloy ko na kaparan luangku. Tidak ko kunya mari san roa, tidak ko kunya mari kayuwa, tidak ko kunya mari kubur. Katanya kan kanya kerai. Yang mana dikalan ibadat, pak mulai-mulai kamu sakit, tamate. Solana, nah biar sumpangin lah, mantan di barambang. Lah situ segampang gak upang. Situ segampang gak upang. Jemaah tasya tumala firmasi yang dikajet disumpahin sebagai pembuka. Ini mau saya apa? Ini menit. Tidak pas sejam. Jemaah taksiyah untuk melapir pengasin dan kehadir. Anja punna jadi motor kini masalah mati ya. Sebelumnya maiki nani peraduangan roro almarhumah siagang sikuntu bija pemanakan sumpah iya nabukoya dasi-dasi almarhumah yang diterima sikuntu amanat baji dari Allah Ta'ala dan di pengupuran singkang dosa-dosa amin ya rabbal alamin. Siagang sikuntu bija pemanakana menisar kesabaran ketabahan untuk antarimai anda sumpai musibah kematian. Angin di kana yang mati tentu nak tabai ngasing nasabah tira sumpan niat tahu latal sa mananungang yan sila pasak kita watur linuan sila pasak kamatun niyo sumpah niyo apa iya ini barang-barang jadi keteruk tahu apa sila pasak sumpah amin roh bertua barang-barang kamatun wa tilkal ayyamu ndawiluha 'alan nas. Begitulah Allah mempergilirkan apa sila pas ini supaya Allah mu ko member supaya apa sila pas lagi baju na tumati baju na talasa baju na supaya ni barang-barang ni balagi ya ang gitu na kagalon na rin ang magamayan simulan na lang panagi bayo galo simulan na kay bayo galo mungkin nenek ka diri alo dulu bayo galong. Pertahan kain anak dari anak kalis suaminya sila basa mati. Dari anak jamar jana mereka tak sila basa mati.
Mungkin yung sumpah ko pa yari kamay na niya kiri kamay na bang kanagalog yung mga kanapa. Mika niya sa lawat to niya to para lurido niya to para sa pandrit regalo ngara kana tampa. Ni balu kami alas sa mise. Kamu din niya terus kaya niya jangan rigate. Kamu to niya sumpangin na ikat na sa lawat to. Anak ka sarakay amin ramari asala amin rumara salam nekasara ka enjawali suka amin na tayo masih penderitaan na mari Allah Ta'ala yang menjadikan kematian sesak lagi simpan nyawanya kasi gantu buah mati kita waya mati niya dia para lo simpan ini dipikir dengan makambayan Anti kamu sumpahin po na lipa mo sumpahin yung po na mati magi rubaw ko angan na rubaw ko angan nasaba ngas mo sumpahin nyo ikat taro patawa pasibalik ang kimat turi agamay pasibalik ang punari agamay niya nakanan la ta'ala Angelino Leba memang mintu kau ngasih si tabat bay beton kana ya to musi ratang leba memang leba memang sedangkan akhirat tidak pernah wasing tidak pernah wasing kan latamahin dari Allah di bawah latamahin sehingga agama ta nasari ketuntunan untuk anjak bail ne etalla sakari tumpuk na nilinuwa si raka gara-gara lino na nakalupay sumpay akhirat harus kisumpay masin ni boya yung lino ikan dia Atala sa jigin nirtumpo na linuway. Jigin nirtumpo na linuway. Loy ka parang luwanta. Loy ka parang luwang. Dari boy memang ilino. Sesuai sagang petunjuk na Allah Ta'ala. Sesuai sagang petunjuk na Allah Ta'ala. Yagi. Iroy kesumpay. Ang pinawang sumpah ni kananya sumpah hawa nafsu. Pero sige pasisala. Tira sumpah yang halala. Tira haram. Tira kulay. Tira sumpah tina na madring. Judalle ka harus ini boy sumpah ri Allah la katulung sige. Jero tamri Allah la ka boy dalle ka. Asal mana ke boy ri haram nga. Kira cuma nakatambahan mo dalit atin ayat kira nakatambahan tuli mayana kamu tunjuk pula tuli jawara kiri halal kaki boya tinan tu kurang iya warizqukum fis samai wa ma tu'adun dalit nungaseng kaun turu patawa lihat bak ni kutulis si iratiri langit ke lau mahpus tinggal kusarya mama ko sesuai biasa dalit baka Kuyan jiyang ko. Boya mi. Kan jalan lagi ni boya tu, jalan lagi kapay. Baca tadi boya harus gini baji. Ni boya subhan rihara nga nasarian ke Allah Ta'ala. Kajor gini boya. Ni boya rihal lalaka nasarian tu ni kajor gini boya. Mingkau rami. Ni subhan ngaluhara nga. Lani balas sa koral lori boko. Ini bahala sepi. Mana sukan cina tahu misi karena baki apa kunyo. Luka eba anipu. Ya lorba ko ten musim panggau kan tatong ko iye. Ten musim panggau kan narupa tawa nakalupai. Apa tu musim pangangurami sagen namate. Loyanya musim panikulupai ni panggau kan tan lalu ada lorba ko ni kuningasem iye. Yauma yatadhakkarul insanu ma syaa. Ikat lagi na disimpang gawkan tak apalagi Allah Ta'ala labi pa
Sebenarnya kita nah niat catatan na. Pun nikah ram sumpah yo catatan kita panggau ka nga nikah ram na mata piret lagu nakan sumpah ra lupa tawa malihadal kitaba kita apa munne dende kita apa munne la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha tina sigalikana sumpah nasesa baji ni kami nancak di dua segalong puluh dua ni asing tacata nakau sige sira kagigana la tina nasenyan la tala kung tina tina sumpahin tina chini tina ba iya at bongkar kabusuk bongkar kabusuk jadi para lui tahu hati-hati hati disumpahin dari segi boya dalle ibaji kesumpai ampe tai sebagai hubungan mengeri parantar rupa tahu ini sumpai tauhid kah hubungan dengan Allah Ta'ala ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus mengeri anda tumpuk nalina untuk memajiki ampe innama bu'istu lima qarimal akhlaq dan kemarin aku diutus untuk bagi akhlak yang min akhlak sampai orang lu ni bagi selanjutnya sampai kurang apa yang kanaya ikat terupa tawa nya sampai kale alusutta nya kale kasaratta nya karya lusutta nya kale kasaratta anda waktu masing asibala anu sampai kale kasar kasi yang kale lusuka batang kale asigan nyawa iya ini tina na tubuh aja sampai aku legari mana sampai nyawa nyawa dia nyawa ya aku leton digari aku leton digari nah kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna fi kulli jasadi mudghah fa idza saluhat kulluhu fa idza fasadat jasadu kulluhu ala huwal qalb tunggal supaya rupa tahu niya silon tengasi ilalandri barambanna sidon tengasi ilalandri barambanga una baji kesumpahin jo siya baji ngasi kesumpahin jo ini botang kali ya puna pawi baji ki puna panggau kangi baji ki jadi nak kana sumpah tu cara deta anji sumpah ngatia singkam mai panglima ya asar komando ayah nak kio ter sumpah nak kio limanya puna kira sumpah na parentang kini aki ang pagio ki pipit minjo alem ini aki ang parentang nung diserapan jadi pipik banget nung anong tamento kocikin dia kuna kocikan tado ne pa nung kocikan na to bagaimana parentanya paturiati ini bahasa tuh garing pembatain na garing atia kuna sumpay sisalan dia pitraya ini ceritanya sumpay ndron sumpay salah fitraya fitrana batang kalea punna gola tanne ini nihai punna camba
kacci punalada bambangi puna jangan langga pasti asipaki nya puna watang kalia tena nagaring nu baji ka pasti nakana baji puna sehat kalia sariki golla taningi nega puna pandra sumpain garing batang kalia ni sariki sumpain golla pai kini kasih ai ni sariki jangan langga tabajikai garingin na sumpain batang kalia garing sebab saya nganu baji anak-anak kodi o talaga kita menurut dia pamatay na sumpain pandra atia garing atia puna sumpain nganu kabajikan ni pau anak-anak kodi nu kabajikan ni pau nu baji salah sila anak-anak puna cerita lalu ko tahu nagarabat tujore makaw pamati Korea minta mati na pamati panra na pamati garin na tin na iye batu jore bago hati-hati kayak punan hati kamu tu garing itu hati na iye fi qulubihim maradun kelalan riatinna nya garing kelalan riatia punah dia garing tak era sumpahin tahu baji kodi hiji tahu kodi tani bau pa tina tahu baji tahu garing atinna atina mala baji kasampul tahu kabaji kana nasere kasalana nakalupami sampuloa nakalupami sampuloa apa lagi mun to kodi memang ja sampulo kabaji kanta lagi salah musikali mika tahu garing atinna kapani pagunyo tena mika kabaji kanta kupuso sorokam bikin nampak moro-moroin ini mau kebajikan nagara yang simpan batang kali ya mai kiri dokter ka ngisi mika ada punah tia garing lagi mai dokter ka nakana non medis sebab atia sumpah anu Allah Ta'ala sareki pak balena di sumpah ngatia anu bertutong pari Allah Ta'ala pangkula yang balai tika macanana dipinang sumpah petunjuk nah kamu sepanjang pulang mari garing atia jari maiki nani baji ke sumbangan ni hati ya ni baji ke hati ni bisai ni tangkasi siagan zikir mari Allah Ta'ala ni balena ni hati ya zikir anguran mari Allah Ta'ala ala bi zikrillahi tatmainnul qulub ala bi zikrillahi tatmainnul qulub inana sumpah asing yang kanaya anjo murangnya di mari Allah Ta'ala balena sumpah ngati ya balena jadi kijai sumpah zikirta mangeri karya Allahu subhanahu wa ta'ala jamaah takziah tu malabir kungasing nya hadir sebagai kesimpulan pertama magi bapak ibu siang perlobatan kalengku dijaga ilaloi hubungan ta mangir Allah Ta'ala kiparioloi hakna Allah Ta'ala nampa hatta parallu giaseng apa jo hak utama Allah Ta'ala rikatte nasahabat nakana nagbita puna nusarian mintu hak na Allah Ta'ala nasarian tu mako hak no sarian le bagi sumpah nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagandeng cikalinna nagandeng muntai kena motor riolo nagandeng muntai kan nagandeng jarang nakana mo kumapurang muas na nagandeng na pita
Nakana mo nabita mari Muaz, ya Muaz. Nakana Muaz, labbaika ya Rasulullah. Nakana nabita oh Muaz. Nuwasan je apa hakna Allah Ta'ala mangiri kau. Siagang apa kau? Apa sumpahin hak nuri Allah Ta'ala. Muaz, nuwasan je apa hakna Allah Ta'ala di kau. Tuangkan kewajiban mo kamari Allah Ta'ala. Siagang hak nuri Allah Ta'ala. Nakana Allah Ta'ala ya sigan suruna. Ang ngaseng, kita nang pusing. Kat tijir Rasulullah sayang Allah Ta'ala ngaseng. Nakana hak na kami ng lumpo Allah Ta'ala rikaw. Sombay di nateya no pakruhay. Anta budallaha wala tusriku bihi syai'a. Nakana po nanugaw kami jo Muaz. Gusareng jo hak na Allah Ta'ala. Nasarian to makuha no. Nakana hak ko na kira Allah Ta'ala ya kareng punatan ako padruay. Nakana hak mo kau antama di suruga. Tama di suruga. Sila napakasih kayo sa masara diskusi. Nakana mo mapawang yatangko. Ano sumpayang at tambungan ni tambungnya mo rin kadorakan dari dosa. Oh yatangko sumpayang ditambungnya mo rin dosa na. Apa nambat tunggal ka marinake nate na dyan na naparua pumupurangasin nga dosangan niya naman pula gamar langit kasumpay lompo na awan niya tangko anyo ditambungir di dosa hindi naman akula na hintayin dosana ikaw po nambat tunggal ka marinake na natubak ka ni kanaya padrua bat tunggal ka marinake dalam keadaan tena na parua marinake pumupurangasin nga dosana mana nakamana langit kasumpay na utaya. Subhanallah. Ini kiondang. Tiga paru Allah Taala lagi mati. Tiga paru Allah Taala lagi mati. Iya betul ni talaki ni tahu lah mati. La ilaha illallah. La ilaha illallah kalimat tauhid iya. Ini semua bantarangan Allah Taala. Iya juga mau mati. Iya juga mau mati. Iya juga mau mati. La ilaha illallah. Jadi bagi pandra. Bagi pandra. Silakan kita pun pandra. Silakan. Yang kedua, kibaji kesumpahan ibadah ibadah iya. Apila hanya reki. Tika mo sumpahin na baju sumpahin ibadah ni gau ka ngayi. Sabihin kira kesempatan ng kasi ingarag. Sabihin ibadah iya sumpahin nagkulang diterima. Situruton sumpahin na najar na sumpahin Allah Taala sigang suruh na iya. Jaras kuban ni pasingkamma. Ibajiki hubungan tayo kan tenari si bidabi kasi kampung kampung. Bajiki sahabat itu termasuk bagian takwa sumpah ni karengjo persatuan. Jadi punair kesumpahin na para sanganta baraka. Napaturo sumpah baraka kabaturan tirang Allah Taala. Napatingko sumpah napanay dalek 2000 tayo. Bajik nga sumpah. Kaya po sumpah nyo ni kanaya, pagwa Maria Allah Ta'ala, bajik ka, busok. Nari bisa rin taon ito. Andiyan nabita, tahu Makkah. Tahu Makkah niya nabita di, baru Makkah lasso. Bingkat ito na sumpah niya ka, dari Nabi sumpah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andiyan tahu Makkah iya. Tira sumpah niya, napamari niya jaman-jaman. Asiba-siba, dia pagwa Maria Allah Ta'ala. Tira na kulang men tanjor Islam to. Tira na kulang baju Islam jore. Ni palit kinabita mga di Madinah. Tahu Madinah ya pas mga kule. Na baju kita tauhid na Maria Allah Taala, baju persatuan na tira na rimat kamen ten patumbu Islam di Madinah. Iya. Kamu tahu na katiri para santai. Di patasangasin ng macalaya Allah Taala. Si baju kiki. Si baju ki hubungan ta siga magkamasayang ki. Jadi kesumpah si tatak kalengi. Kaleleng lo lambak mai ko tataki. Kaleleng ko na mari ko tatong iti aki. Kaya nagpulo pa kanyo ng kamayan jo. Hindi kaya jaran na gamata. Inay sumpahin. Inay sumpahin ang tataki inay sumpahin ang polongi. Inay ang tapuki. Ni kanay sumpahin si kamasayang. Ita putong sumpahin kamasayang na mari Allah Ta'ala mangiri iya.
Ya ngasih pindah mereka sebut bertakwa ya. Sagena munakana musim Quran ya. Lau amanu ahlul qura wattaqau kak dek jia nama nasatapamo apa sedre musim pain boleh na sedre para sanga marela tala kena muna padrua la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard makna saku paturun mintu barakat ku batura dari langit ka sagam barakat ku batura rubutaya kijini mirimak ka sagan Madinah ikan kesimpan si pampalino ngerang yang ada mange tahu si pampalino ngerang mange tina tapu na lapus sa kesimpan dia umrah ya Allah tuntun tahun sangin untuk barakat jor nasabat tina na padua ya Allah ta'ala tahu jor iya tina na padua mari Allah ta'ala jor bajik masin talasana dalek batura dari langit kira sariani dalek batura rubutay minyakna kiri kanan apa sulapa taubat tumangi Cina amangi boleh singuran na nagilang yung disumpahin ke barat na di televisi yang jumak ka na Madinah karena kericuan ko yung na ada apa sabar sa ito umalang na rin Allah Ta'ala umalang jemaah ta'ziyah itu malapir mga sing nakahadir dasi-dasi ano sumpahin kuliah ko ba't tulalikan tangasing sebagai peringatan mereka tegas batang kalengku ana niat dia manfaat sehingga matu-matuna sudah sikaring Allah Subhanahu wa taala nakinia masina tuli na rin tulan sar petunjuk mangeru alam busukna sagina tuli niat ki istiqamah andari agamanya sabatina cara marain untuk ambuntu kini kasalamakanga pasangalina al-Islam kena kasalamakang punatiay Islam kena kasalamakang punatiay Islam pa iya Islam dari maiki ngani amal kang agama ta baji sa iman tujuan na agama niya paturong agama pero asik isumpan ni kalay salama iya injo Allah Ta'ala nagyo asik kita mari surga na iya Allahu yad'u daras salam Allah Ta'ala tu nagana nagyo asik into hatang nanta mari surga niya na jero niya tiyay ini kan terima kasih atas perhatiannya umupurama presiden supaya kadangku ke asara nanti nado kubat jadi tinta umupurama subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh